Dead on the spot ya, ing meto nga pedestrian. Kay batiran ning meto nga saken, king Daniel ning MacArthur Highway, king Barangay Telabastagan, syudad ning San Fernando, bandang 5:45 ning abak ngayong January 9. Agpangking investigasyon ning City of San Fernando Police Station. Dadalakit ya kano'y biktima, iba't king lumang pabrika ning Marlboro. Inyang malapar siya, king meto nga maluto o pink kasaken, ababiyahi king inner lane papuntang Angeles City. Pauli ning masika na impact mi balugseya ing biktima at many kuang severe injury asang kaning kayang tambing nga pangamate. Rinespondi king insidente ing Bureau Fire Protection Rescue Unit at delaing katawan King Prince Funeral Service. Tambing nemang meko ing driver ating saken kay batning insidente. Balaos naman ing investigasyon ning PNP at manyawad ng CCTV footage king lugar. Bang-apan to niyang suspect ating saken asangkot king insidente. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.